Kei te kitea ngā hua o te whakapiki i te tāke momi tūpeka i te pūrongo a te rōpū me mutu. He ai ki te pūrongo nei i roto i te tau kua hori, kua heke te nui o te hunga momi tūpeka mā te 93 ōrau. E toru ngā wā kua whakamātaua Louise Porter kia mutu te kaipaipa. Aha kua kei te mau tonu i ia te mina, hei tāna nā te pikinga o te tāke tūpeka kua iti iho te kai. One packet every 2 days, as opposed to one a day. E ai ki te rōpū me mutu, ko Louise tētahi o te tokomaha e iti haere nei te kaipaipa i te nui o te utu. I te haratua, i piki te nui o te hunga rehita ki te rōpū me mutu, mā te 50 ōrau ki te 4,000. Neke atu i te 60 ōrau o rātau i rehita, i te piki ngāke o te tāke tūpeka. But it shows that Māori are price sensitive like anybody else. It shows that Māori want to quit in the same numbers as everybody else does. We just need some trigger, some support, some help to do it. He nui ngā hua kua puta, engari tērā ētahi, e kore e tāia te pēhea. I'm still not ready for it. And at the end of the day, I know it sounds dumb, but I know what I'm going to die of. Well, I eventually want to quit, and hopefully, if they get really expensive, I probably will. Because it's just getting shocking to smoke now. My children will probably say to me, Mum, when are you going to stop? You know, it's more, we need money for this instead of that. I roto i te rua tau ka piki te nui o te tāke tūpeka mā te rua te kau ōrau. E ai ki te rōpū me mutu, māko nā e māroa i te whakaaro ki roto i te hunga pēnei i a Louise ki te aukati kaipaipa. Ki Ngikiriona, te karere.